Diretor Internacional Law Enforcement Academy Bangkok, Hato'O Apresiasaun ba instituição Pntl, também bele rola parte ona ia curso Ilea. Terça-feira, lorong nem fulang agosto tinange, diretor Ilea halau encontro estrutura Polícia Nacional Timor-Leste, o insamak bele halo a parceira dia ko Ilea. No Ilea rasik mos Hato'O Apresiasaun ba Pntl, tambah haruka ona ninya membro sira batuir curso Ilea niang. Comandante-Geral Pntl e Comissário-Geral Polícia Henrique da Costa Hateteng. Ia encontro ne Ilea Hato'O Apresiasaun ba Pntl, nebe rola parte ora ia curso nebe Ilea fornece. Hoje itania parceiro sernene hahuse diretor a Ilea ninya homos ninya adjunto rua o sirne equipa mak ohin mai halo encontro ho comando geral itena estrutura comando supervisão tolo o chefe de gabinete de relação internacional homos chefe de departamento formação ninya mak ohin atende sirne visita mai hakara ka Hato'O Apresiasaun ba ia participação Polícia Nacional Timor-Leste nilian ba ia sira nia curso ne sira fornece e sira mos avalia katak membro polícia sira ne bemang ba participa nene fodo ni sira nia contribuição maka sira participa ativo ia discussão ga ia curso nia larang sira husu para ba oin karena sirnya pedi di rumah mai itana faten haruka itana ema para aturne bele participa ita mos sugere basira para aturne sira bele na faten oferece vaga mai itanian membro Polícia Nacional Timor-Leste liliu kona ba ia formação especializada sira ba ia investigação ia buat logo kira kona ba ia droga ninian ka kona ba ia money laundering niang ka kona ba iha human trafficking niang ka tráfico humano niang kona mas ba iha assegura faten acontecimento ka buat barang bema ko investigação niang pois iha mos balu ligado ba ia serviço de informação polícia niang homos sira seluk tetang nebe ta husu para atunune abang berua sira na faten fo oportunidade barak ba iha membro Pntl sira para turune bele participa pois ita mos siramos husu para turune ita bele fomos ensemble informação rumo basira depois ita ne ema sira participa iha formação sira bakotu nene pois sira nia atendimento ba iha público iha sina serviço fatenene nusa sira hatan dificuldade rumah ka precisa estar em curso avançado rumah ka depois ita se Hato'O basira para turune serba tahu hia consideração. Enquanto diretor Ilea Efrem Buenrostro de Erdehang, Ilea parceira ho Pntl, desde tinan rihung ida atusia senulu recensia, novo ona treinamento ba membro Pntl Lubuk, kona ba combate transnational niang. But first, let me just open up real quick and just say that the U.S. Ambassador to Timor-Leste and Ambassador welcome you, sends her regards, and then also acting Deputy Chief of Mission with the U.S. Embassy, Eric Sheffield, sends his regards as well. And to answer your question, about 649 national police officers in Timor-Leste have went to our International Law Enforcement Academy in Bangkok, Thailand. Next to me, I have Colonel Pong. He's a representative of the Royal Thai Police. And together with the U.S. government in Thailand, we work together to provide law enforcement training throughout the region. It includes traditional Asian countries all the way through Timor-Leste, and now we've expanded into the Pacific Islands. So we have about 30 countries that we cover and provide training to combat transnational crime. And so out of that, since we've been in existence since 1998 with our first class in 1999, we've trained 649 people from Timor-Leste. And so let me just add that we really appreciate the partnership that we have with Timor-Leste. I mentioned, and I have to say that I'm very
pleased to be here, the warm welcome that we received, and plus it's an honor to be here with the Commissioner General Enrique da Costa and his hospitality and with his wealth of knowledge and his support for the Ilea program. So we really appreciate the national police here in Timor, and of course the hospitality that Commissioner General Enrique da Costa provided. We really appreciate that. So getting back to my main point, it's very important that when we fight transnational crime, that it's not just a single country's issue, it's a global issue. And having every partnership to help combat crime in a multitude of different subject areas is critical, especially as the world shrinks because of technology and just because of the criminal networks. So I really appreciate that question. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emohoto. Atua tem informação atual dia clio. Kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no Hato'O ba media sosial hoto.